KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foolish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MP ka Shillong Lok Sabha constituency ba Vincent H Pala la penyo jingarap arlak tengkan na ka MP Local Area Development Scheme ya ka Shnong Maula Yorongham bat ya ka work order la pen kamti da uba marbut dakhar balong kurtong ka seng kongres na Maulai constituency ha urang ba Shnong ka Maula Yorongham uba her lambok war ha ka apulai trek no pra arajar arhuar ha rengkat ka jing sakilang jong finance secretary uba banshan lang shila bat ki dekhot ka executive committee jong dor basnong shwabat IT yang ne ka work order uba marbut ula penpau bawat la umpat don ha kabor handai ula trishtom ban penyo ya ki song jingerap syakisnong ki badan ha pok jeli jong ka Maulai constituency nak bentak jing mento jong ki pat ba nong shnong long jingerang ibarit ringanget di iba kordo atau ya ka jing tmu jong ne ka kam je ni piang suhai ke bro bak ni penpau ke su dak jing keren kien ya ke jing ya keren tak ni ba ila man penyo ke jing ram kham tam ni i ba man ta kan wan ka yang ke MP scheme Lok Sabha ba Vincent H Pala yang ni scheme ba ala ka sno ka scheme ni ke jakaya ka bangin sa pendon kami ni jadi ke jakaya ka singla ko sponsor ni la su imla banyo tidak cuma ngalak ban itu ikil sia hati po tiba kam kat ni krus krui i nong mat don man pek ni susah kut yo tu ya ka bakni kamla ni kam dang man hagni ubenai Julai mahabawan ketuka sikang ketuka cyclone bahit jangan yo pun ko isi office ba sumaban identify ya ki vulnerable ki Jakarta belum mag badan jik yang isi kita akan berjumpa dalam site ini depan. Kita jumpa mengenai yang senang demi kemudian kebiang lon. Yang ada buat kita semua orang kita berjumpa. Mau imeiat balik sini dan jadi sekian ngin sosial. Dan demi ini sini siapa? Kau yang Jakarta berhenti. Ya kebangalap Jakarta maaf. Kalau kita sosial berpindah, macam sosial ni. Kian kepada orang dia. Kita ia ikut sikut. Dan ringin melak menjadi kita jangan. Kabang isap tiang kalau baru sih lebih jual Islam. Kangam sundong ladunan kelan slide yang suyelik bertingkai inong badong ban yethu itiyem basubha tu sa chu ni jakang namar kam ilong sngai balungul sila da kau dan bijing jak ni jong mariang kala ban ta ni tikir le syuk ko ta hadin nang ta ni yo je kren di marbut bang sukmen ba kan ni tu gemi kan long thik ai kai jakang di bang nyem dan jik sngai bang ni tu ni ba maridep mage kumi ni siyo aban selang ngem nang yak sekarang ni kam bagi setek bangsawan jengerap ni mo di ngadon ini kerti ni bakendian bagi le ikut di executive committee bahkan ni scheme bawan nak ni jeng Vincent Pala MP scheme kanya hang ni kecakai identify jangan penpau ke jeng ni bang mabut la trishtom ban penyo ni ni kana jengerap bat ni ku kedok ni kedok yang ni dengan jeng trikam itu ni ba ibu illa ban nang ye tri nang pe jeng ha itu kisong ku tahu ba iba marbut irung ini manasi kabat tebet bat kabat sampang halaban na ai kublai kapang ru ungju yaki senglong kumi iseng samla bat ya bro kinong sosnong nadu kilong kumi kinong pa samla hab kibaret jong basnong mulai hab akan ikor sa ya sobat ai kublai ru yaki samla ki bidon nang kumi Baro pelakor, irung bak samla, bak kunjuru, yaki parolok, inong korsan, jongi, kibai pelakor lang, banempoi, akan ikut cinggelang. Soban, aingo yung bulay. Namar pa, ini berpagi di kecik penyakit start bulay. Bak ngaruh kemelakren orang basong, kadai kemelakhan asam penhe enga nang ni napok stom melayan hal. Mei ipa pagi, ikinyakha kijonga, iman kipara, ibahayeng bosan, bat iparat, lihat Francis Sim,
Borok kidai nak ni senang. Borok ia tiap kata. Buat ngaruh. Yang ni kesenang ni bersumpah. Ngada iya sisa. Boleh kadai kesenang tu penhek pensan ni kan. Buat malang sendiri ngapoi baik. Ngam jumes. Buat ngasuban tempau ya kejimkemen pat. Akan ni kepor pemerintah. Buat ya kini ka MP lat skim kabangin sesam ya paro isdom ko pengolai konstitusi ayo pak sedang panwanra suam hakani isdom mulai bat asu mulai kembali ke pam ya Umar bin Sengpala MP jong kejelang jongi presiden jong kongres parti ubalale isdom ubala trisdom ban penyok ya kali ke skill MP lah satu memulai konstitusi ki pro away hendak takwa ban keren bat ngaso ban kwa ban ai kubor hakani ke step ke pemerintah basimba kani kali Christmas gift mo na kaliang jongang hot nganung na ban sam jingrau silat man sam spa sihajan nganung la mar boleh ngam kwa hiru ngam la hiru bat ngam don hiru teman le ta tehre ngakwa kwat ba ngan ai lekini kikam mo tam mengayo ban manra ya kan ka fupa kan ka step ka pemerintah kan ka go arla ka arlak ka nangam ta ka snong kadang ba kani kakam kan long lang ya ka jingun toy ya paro lang kalau ka jingun toy na kamta ki pat nang susnong nam ta ka snong ka thang nam ta ka darba snong bat ubarus pa bat ubadok ru unyo ban ya lang ban yo ban kam lang ya kani kala jingrap ka lawan ra menta kasi bat ha kani ka por ka menta ru habang ayat serum sering ru ngani thu ipi pun ba Ibril, Pak Nak, Yokut Mahamata. Yok ani bisa modi, bisa NPP, bisa UDP lain mentah. Ani sansbak shimilit lagon. Araja shimilit lagon. Mo. Kata apa? Ngayok snow. Na ipat ba bahagia keren syarum syeneng. Maka pisau modi tang sansbak tang araja shimilit. Bat lada penperah putihan nilai tangkat ta mui sungit su tengah kuat ban ong hakani kapor pemerintah ban ai yang kata ka message hakani ka step pemerintah da ka jing semua pia ka museum bang ini ya ka jela la jom ka jela la jom ha ka jing semua pia ha ki bentang ki pia bat ngaso manong ba ai ba kasnong mulai yorhab nang ni ba kan lompat kan nuksa sakiwai pat kisnong ai ba kasnong jong ka mulai konsumsi kan lompat ya kan nuksa sakiwai pat di konstitusi hot ngaso komen Snow ban ayo play. Ha ibor ibarat jonga. Wala ngampat don ha kabor. Henry hala ibor ibarat ngala tristom ngala minot. Bat ngakwa nado pemensim ban ya don bentalan ban ya penkiulang ya kikam sedang kamtham. Bat mentang sni da kajing pelilak linti wana jerong malayo pat ban wanrah kat ka MPSK. Kata kade ka MP lah. Nyimpan dan ha kapor, nyimpan ha kaposion. Henry nidon pat pemensim pengintrei. Kamensim kabashirem na kamta ka snong majong, namta ka molai konsumsi, na kamta ka ri bakacat ibreu. Pat mentang simpat nilayo pan wanra ya kan bilang. Kani keskim kabangan wara mentang kesni, kabangan stang bangsa kani ka snong ka beye ke jonga. Arlak tengkangan ai.
kani hi ngal ai takamon lai lut orang basnong segitu hot jom pada basnong hi beroi bakin penya mon lai lut dakasnong pada basnong hi ba kin penya lai lut ya kani ski kumbala kran orang basnong mana ba suppose nang don kita di jingdon kam ki bakergi don kita ki footpath ki nala ki bapan pentraino marba empat ba nusu senong kila ut si ut ya kantor basnong orang basnong but members but mendak sifat semua komen bang ya semua ya ka kentin orang basnong pas hadin suppose nang let's say kani skim ka bangawa yo ban mara mentapat mo kan yo ban terkam na kamta na jinge jong kasnong molong kam but ngakwa ban yutu yapi mo ba ngai kendu ya kawai ka beriu ba ka om ba marbuat mas musi tapi tengok lah beli susi tengok lah mon mahai pi ngak kuat ban kersan pi tengok lah mon mahai pi kuat ban kersan pi tama ai ka decide tengok lah ngok mo ngadon lang bilok ata ka por le ngan ku pi ai ka decide pat ko om tengok ngam balai mo namar ba ngalayo kamte la ai kamte a ngam la su ban kersyane pi wat lada ngamon tu ngaso sunai ya kata kalau tumi kalau mon ya kalau kwa ban kersyane ga ndrei kalau sakte merau no la sakte kenjeri no ngaso bano kan ko por ko bunta ba kalakut ya kesensan kambor jong ka British Empire jong kidone minum sate merau so minum sate kenjeri so Ugandi matu kan di por boyo ya kan bopunyo ya kejing uyo ya kejing lagi dua utang ya kisopti utang ya kisot jom di pareng mar balai kuat bakabi dia kan sate merau mani kan sate kenjeri de hari ni por ko bunta so bon om ban kerpa hang ni ba to ngilong ki banai dua to ngilong ya ka hok bat ya ka jing sisa ba nang ni sikmat namar ba nikwa banjo ya ka jing sisa kada ku soba bat masubat Allah ni kapor kapuntan kuma bilai tip wa ngaru ngani kun di election 2023 bat kalong ka ba hai nga ngani kun di election mar balai banga kun bat kibriu ki badon ha kapor Henry ngadon pat kamen siap ke pasatan. Ngani tu ni pi ho ni tip pat kidon ha kapor. Ngingim don ya kapor. Henry nging kidon pat ya ka isu ka bak takjur. Ya ka di kecat riu, ya ka bangin sakran nang ni syahmat. Bangin penkenal ya ki pai ba. Nang ni syahmat haulu sunam thamai. Lala kadai la kebentar la nang yo bangin kran ban nyalap akhiran san jom election. Bat ngangai ku pai ba unum klet ya kai ke belajar haki sam bat nganu kran thani kita ki ke belajar haki sam nama kan sabam ya kapor nrai ngangai tu ba upai ba klet ya kai ke belajar haki sam apo jingilam jom kini ke sorka MDA ya baya klet haulang coalition government kemudian haki NDP DDP betul-betul ditang ni kena kemudian Maso banai kajing kulai ka bakerpang na kamta kadar basnong jong kamalay hat wallahi por ibalingkot layo pan penbe ibon urang basnong dari urang basnong laprian laprian bat kadar basnong hi berkumai ka laprian bakal pentip yang amenin ba marbuat lom na masai bangin le no nga balam nga ya chmat ilalong kan kret kadang kelolek kan kamha mangaru ngapan yaku kiwe pat kisnong maka mulai susi kalau kebahe di kaporu kimha ini
kalau orang yang senang orang biang tak sini hari kuat naik bijim step. Tengok sobat naik beli kerpang yang kadar senang rumah senang astan sekretari astan rumah senang bidang adong astan rumah adong pada yang bro kita membahas baru kiseng sebelah kiseng makumin. Ay baru ni senang mulai menghap kanang kiu irak sekemat no. Along senang kebendap tak jengkur kudo boleh trek rat jerong senang kabala sya bantek song yak senang tahu kabala sya bantek song pun sama jom senang bat kabala sya ban penia yak kam senang kam tahu kumangalong mene senang mulai menghap tandai kowe senang kapan ay yak nuksa sekiwe pat senang kudan ko mulai bat kamolai tandai kowe senang kapan ay pat nuksa sekiwe pat konsumsi sobat ay boleh kuat kita syabakan kunkut dan ay yang kajing wish advance boleh Christmas kita dapat senang hidup away the peak members dapat senang baru maybe advance Merry Christmas but Happy New Year tak ini kena ketian boleh sibuk kita. Saya bila suku itu bang nak keren untuk tayo Islam. Bang kapan pau berjumpa kubli bang marbut, kini kadai kelenti kabadai. Kabakun bersenang ni juga kubli kelenti. Jenuh tuan bersenang, ada nom mat mesti jenuh kondisi. Dan ini kinu simet tuan aja ngerap bersenang. Kinya kelenti kabadai, banyak lembah institut kunci, lembah orang bersenang. Bat yang abang hilang banyak berhal. Kami kabakun sudah penbedak itu orang sedang kakak. Dan kini kelenti kabadai. Sesempat nak berpau untuk beli. Bila korban, banyak lumlang adanya ke meeting kita ambil step. Di gembala keren di Nampak Senong, penyak yang kena jenglang, disupan asli, tak berbud. Bila jaga jeng tristam lagi, dalam rumah yang dikasih skip ini. Oh kita kepada Nampak Senong, para nongkat kamu yang kesat, yang kepor. Memang air heb dari supaya nak kemat ini bakal abiang dari dang tu sibuk diguna tam sampai dia berkenalah di dari tristam kue kuat desi januan ke cerben nama kunci skim juga amen yang dia skim ke bagi di community bagi saya kata ban irap show ini di apa ni kuat ya boleh buat berpul, ya kejenglah keluar berwan hendak kepor, buat ngangat bagi profesional ni kita yang ini, bagi push ketong, buat bagi nang ye kemal, hentam ya ke development, ndai tapi ya profesional thang bagi pusat di para samla, membakalong juk mentah ini bagi nak samla, ya yen tidak tak kejeng apa kian, bagi jenduk internet, dari sutran pun nak senang tinggi samla dan mi sekali ketong pada ada tinang lak bateri akan level berapa kebidan dengan bukti nomor ba ila yo so jikran ni bagi ni nampak senang mengajli ya berapa kita ketkam senang di para setiap member bagi nang buat dan ba merbut kepala awan akan dikepor pada kemen ba jing treilang di kenora kejujur.
Ayo.